Formal na neng pinirma ninyang Lunes, January 19, ng meto nga use of frac agreement, pilatan ning provincial government ng Pampanga at ning National Commission of Senior Citizens para king pamanalakad ning regional office ning ahensya king lalawigan. Pwede muna ning Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at NCSC Chairperson at CEO Maria Marceditas Gutierrez. Lalam ning pamikasundo ipagamit niya ning Kapitolyo ing Senior Citizen Building ang makatukiking resolution number 9543 ning sangguniang panlalawigan. Kapag nasaning pamikasundo ing mas apalapit at apasiknangan ing pamanatad programa para kareng mga tuwa king mabilog a lalawigan at mabilog a Region 3. Amuyutan lareng ay ganagarang senior citizen na magparehistro king NCSC bang ayabe king national database at mas malagwang makinabang kareng programa at benepisyo ning gobyerno kabilang ng cash incentives lalam ning Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.